Sudah berapa lama tadi Bapak sengselnya? Yang mana? Ini. Sebelum 2009, 2000 awal-awal 2009, akhir 2008. Keras ya. Allah Akbar bunyi. 2009. Wow, sini nyelipnya banyak urat nih. Ini guys. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Sudah keras. Sudah tahunan engselnya lepas. Allah. Malamu. Lama. Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lembut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lembut. Iya, pakai dua anak juga ya. Lembut ya Allah, lembut. Itu napas lagi. Itu napas. Itu napas. Asyhadu an la ilaha illallah. Isun satu orang. La ilaha illallah. Semua serapat jantung, serapat darah, serapat otot, serapat urat, serapat tulang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi itu Allahumma illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, lembut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lembut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Balik kayak gini. Balik ke kaki bapak yang di sana. Oh, hitungan tahun Besti. Allahumma sholli wa sallim sayyidina Allah. Engsel kaki. Ya Allah, semoga ada jalannya. Allah Akbar, Sekarang aku lepas. Muhammadur Rasul. Allah. Rasulullah. La ilaha illallah. Rasulullah. Kunci supaya tak bergerak.
Ilallah. Olahraga kan. Wis, olahraga. Yang urutnya sama olahraga. Malam mau ada olahraga. Nah, sekarang balik Kak. Balik duduk. Allah. Pelan. Allah. Ada beda. Perjuangan ya. Mau rasanya. Aman. Mak itulah nih yang mending kan ini dibanding kamu yang patam lengkok aku jingok. Oh, enggak itu.